Anyalaki din! Magmagnatamanan nga agawid, manang. Ket, anya nga rod. Awan gayam pagplete ta. Narunutan ti sapatos ko iti kapapag na. Imbag kumamot na igatang anak ni nanang iti baro. Agpadpadataan na pudput ti sapatos na. Reklamo ka la, reklamo. Ay, Magnakalatan. ay, manang, lumabas tamot dito ayon ni Uncle Emiliano. Ay, di ka la mabain. Makikabkabagyan kakit di iti may sa kadagiti kabaknangan dito lugar tayo. Kabagyan tayo papadatay mo't iti apelyido. Oy, andyan ang ranong niya. Kita sa Juan at restaurant ka. Ha? Kita man, agungutan. Ay, kuha, Uncle. Anyang angkal. Ay, intangaminan. Lumay kay agsulisay. Awan ti maitid ka. Ha? Ay, nagsakitan ti sa kakanag na. Nay, Ito gaw kumanpay. Talaga ang nabanlugak mat anagnag na. Oh, si mangpet kayo mat gaya man nga agkabsat. ay, una nang, nagnag na kami kani Manang Julia. Nanang, ni Junjun. Adaman ng inaramid na akalukwan. Ha? Anya kalukwan ngay pagpagamat. Anya dayta? Si Mardang iti sangwanan ti dakkel a restaurant ni Sir Emiliano. Saan ka diya kabagyan tayo ida, nanang? Katwan, agkabsat jay nanang na, ken nanang ni tatangyo. Oh, kung nagtumad kang kakabagyan tayo. Hangam, anya nga iti inaramid na kadata. Pinapanaw na ta. Inungtan na ta. Pinagkamalan na tapay nga agsolsolisit. Inaramid na dayta kada kayo. Minanang, matpirmi, tibain mi. Katno asidag akabagyan tayo ida. Gapo siguro ata marigrigat tayo. Kat di da tayo bigbigan akabagyan, nanang. Ay naanak ko kastaitan a panawan. No awan kwartam, awan kabagyam. Ha? Amok tituloy day tananang. No ado ti kwartam, ado mati kabagyam. Ay, wan anak ko. John, ingka di sumakdo, tani, naibusti danon di ta kusina. Anya mo tin? Nabambano ka? Si Kamat Julia, mapan kagluton. Nanang, aginanaak man pay, tani, nabambanuga. Julia, anya tiyar aramidam? Aglot-loto ak. Nagsapa ka matan nga agluto. Aday bagakan ka. Dumanon ka dito balay mi tagis turyata. Wan, umaya kon. Ay, wow! Kabarbaro day ta sapatos mo Napan kami ngamin gimatang kininanang. Kat amo, gaputa mabisin kami. Napan kami nangan ije restaurant. Ija ayan ti kabagyan yo, ni Sir Emiliano. Kat, anya kumaita. Ay, nagngina tila ko da. Ang, saan mo't anaimas tiluto da? Nakatamtam nay. Nagado ngamin aturo-turo ijay ili. Ijay pay mo't nangin a restaurant tinapanan nyo. Kaya't may matngarod abadasan ti fine dining ako nada. Ken may saan mi akabagyan dagijay ababaknang. Kat, nagpapada kayo mat iti apelyido. Uray apay, gaputagpadpada kamin iti apelyedo. Agkabagyan kamin? Agkabagyan kayo taagkabsat day nanang na, kan nanang ni tatang mo. Di na kami nga rod bigbigan akabagyan. Jakla kayat nga ipilit ti bagik kadakwada. Bak nang dagaya man talaga niya. Naglawat isa ni kwada. Wen da kami. Dahito lang kalkalapaw ti kakaisuna asa ni Kwami. Ken jay kagudwa iktari atal talunan ni tatang. Apay nga taaya. Adda dagiti kabagyan abak nang. Angam saan damot abigbigan dagiti nakurapay akakabagyan da. Julia, nakaluto kan? Ay, kwananang. Kaisasaan ko pa'y laeng. Ala, ilutom ton dayta sitaw dita amula ni tatang mo. Ay, sitaw manan ti sidaan mi. Makapauma. Ay, nagrigat lakit din ay ati marigrigat.
Apay, di pala ito po na itasilaw. Sayang ti kuryente. Sapay awan ti pagbayad tayo. Agbasbasa kami kan ni Junjun iti libro mi, tatang. Agar aramid kami iti assignment may. Ay, kunak man no nakaturog kayon. Ada ngamin test mi inton bigat. Kasta. Agadal kayo na laeng. Tapno da kayo ti mangitag-ay, ti panagbiag tayo. Apay ngamin amarigrigat tayo. Idinto tadagiti daddo makakabagyan tayo kad nagbabak nang da. Ay, sana gamin na nakaadal, anak ko. Dagiti kakabagyak, nakalpas da, iti panagadal da. Iso, bakdang daitan. Iso asi ka ading agadal ka anaimbag. Agad adalak mo it. Numalpas yun ti panagadal yaw, makalungaw tayo. Iti nakaro arigat ti biag tayo. Ag-on-job training tan, Julia. Excited akon. Naimbag kan ka tada kwartam. Apay, awan kwartam? Pangalaan mi ngay, nalayos mo't dagiti mula anatang ni tatang ko idi napalabas ang nagbagyo. Kat, kasalungan itan. Kasaritak dananang kan tatang ko. Nagadumat dagiti baknang akabagyan nyo, amabalin nyo nga asitgan. Imposible mat ano, di da kay tulungan. Agda project ni. Hindi magasot ti magastos. Di ka man makigidgidan si ka. Imbagak lang nga agon job training kami iti Manila. Adamot ten project mo adagos. O, saan kayo nga aga pa Lakay, kasanungay, kasapulan mo't ti kwarta dagito agkapsat. Daita nga ro dita ti pampanunotag bakay. Ket, umasidag kan kin ni Emiliano akabagyam. Idi saan da pa'y matabak nang tinultulungan mo't ida. Itatasi katag kasapulan, tulungan da kamot Ay, kanya teraramidan diti restaurant. Nagano ti customer. Anda ka dito yung nagmulmulang lang. Manaw. No saan ka nga umaymangan, ijay karwar. Manaw. Bumulodak lang kumay ti kwartam, ta kasapulan da Junjun kan Julia. Naka-time deposit nga ro ti kwarta. Imbagman manaw. Mabaling ka di akis sayan, di naka-time di. Ay, saan? Ha? Sigaki din ti mangibagakis saya. Naglalay nga may. Apay ta diktaran nak. Mapanang araw din, manaw. Wen, tapasalsali ka ditaw. Saan amabalin, asaan ka asumurot nga ag-on-job training, Julia? Kasanungay, katawan nga rod kwarta mi. Ada na panunat ko. Anya dayta? Umasidag kini angkel ko. Saan anaimot dayjay? Kayat na ti agpautan? Bayadan tumot kit di dagiti naganak ko. Wen, mapantaadwa. Syakti mapan mangibaga. Imbag pa'y ti sabali a tao, asaan mo kabagyan, tatulungan da ka. Ngam dagiti mismo akabagyam. Wen nga ro, bakit? Padamot lang ang marigrigat kat idi day ta akabagyam. Ngam idi bimaknangan, di na tayon am mo. Malabay amon, bakit? Junjun, intulod mo ni manang mo, idi pagluganan dangag pa Manila. Una nang, impalugan ko ida iji gayam na. Nasayaat nga rod no kasta. Diyan ngayon mo't paggatang ko iti project ko. Lakay. Adabo nga di mula katarong kanukra. Ala, ang kapurosin bakit? Tais ko ti ilakaw. Mala, adda igatang mo iti project mo, Junjun, anak ko. Tulungan ka nga puros na nang. Ay katulungan nakpay amapan aglakon Hello? Ano man nang? Madama ti training mi. Apay ayang nga imawag ka. Ipadamag ko lang kang katinapasamak iji restaurant ng Uncle Emiliano. Ha? Apay? Nauram iti rabi. Anya? Isin ko di video na. Awan apulos na isalbar da agami. Uri tinaglakwan da kil nauram amin. Ala, kumusta ngay ni Uncle Emiliano? Ada iji hospital Ada nauram aparte ti bagina. Di na kahit ti rumar iti restaurant kayat nang isalbar ti kwartana. Ngayon pinilit na nga inruan. Ay, anya ngay nga rod. Sana bale,
Adulat na ti kwarta ni Uncle anak ka time deposit. Ang, ay, kaasimot. Tanauram ti restaurant na. Awan ni tatang mo, saan ang nagbangkag itang? Apay nanang? Iso tinapan ng bantay kin ni uncle mo nga Emiliano ija ospital. Apay nga isukin no nagadot ti kwartada. Mabalinda mo ti manangdan iti mang bantay. Ay, jak manam mo. Dagiti anak na, masadot damat nga agbantay ija ospital. Agpipin na tudunda. Di asawa na ngay. Nabayag dagaya man anagsina. Takasano, ni uncle mo nga Emiliano, jayla negosyo na tas asikasun na. Naasyan ni tatang mo, taawan man latimang bantay kan kwa na ija ospital. Kabagyan tayo talaga ida. Wen, kabagyan tayo ida, Junjun. Di na tayo maamam mo. Ita amarik na ti sakit dagiti inararamid ken imbagbaga na ide kada tayo. Apay, kunak man no sakti mangkadwa ka ni John John. Iya graduation da ita. Apay, anak kasukat ka bakit? Ay kadwa tamang kadwa. Sikat inang kadwa idi ka ni Julia. Idi naggraduar. Ay, sakmit itan bakit? Duatan. Kaya't kumat ama iraman ije picture Alay, sikaman lang ay. Ay unay kamutan lakay. Anyang ito ang aminin niyo. Umay kayo na. Maladaw tayo. Agrugin ti sirimonya. Ni man nanang mo. Kaya nakano nga iso ti mangkadwa king ka, anak ka. Dua kayong tapnawan ti lugi tatang. O nangag mo lakay. Sikaman laangan ti mayat ama kita ije picture ama ipalaminate. Puro tamad la trabahon. Rumwar taman mat amangan ijerwar. Urayak lang mat nga awisan nakat. Sa di nang ti kayat mo apanganan ta. Sika ate agibaga. Ije restaurant ni uncle mo nga Emiliano. Awanan dayjay. Ha? Kunak ano yung makardalaan? Ay, idi na uram jay dakkel a restaurant na. Saanan ang naka-recover iti negosyo na. Kasta? Iso ana ibus ti time deposit na. Tanagadumat nga anak na abyagan na. Tawan mat ti negosyo da. Ay hala, kaasimat nga ron ni uncle mo itan. Mabain pa'y kit din arumwar ija balay da ah. Taapay, Kasano, gapu iti pan nakauram na idi. anyat kayat mo asawan. Napuuran ti kagudwa ti rupa na. Uray pa'y siguro agpa-surgery. Nakabutbutang lata kitaan ti rupa na. Kaasimat nga ron ni uncle mo. Wen nga rod kabagyan mi ida. Iso amapan mila tabis bisitaan. Nang runa ni tatang ko. Iso ti mapmapan. Ay wala, kaasimat ni uncle mo. Inimbitara na Uncle Yaw. Umay dito inton sa badaw. Kaya't na ayaw ti umay dito tatang. Apay kumasaan nga, ikitsan mo iti nakalkalabaw dahito balay tayo. Impatarimaan niya mo tayo, anak ka. Umay mat umiliw Ay kat, paumayon yung lata Kaya na kayo kano ang makita, anak ka. Idi nagbak nang pay. Na makita na kami. Kaslakam na aso apapanawan na. Ay, wen nga rod. Nakaungungat idi. No kasapulan tayo titulong na. Saan apulos at tumulong? ay napakawanin nyo kalinan ko. Saanin akas idi ti kabibiyag ni Uncle Yo. Kaasyan nyo, tada tayo mat ita ti adnaan, kan iso ti awanan. Kagaya mo ni Junjun. Jay burida. Wanang fel. Engineer itan. Nagmayat man. Sino ngay mo dahito nakapimpintas abalasang. Siyak ni Julia, uncle. Apay, nalipatan na kuan. Siyak, jay nurse, anangas asikaso kan ka idi ija ospital. Idi na atake ka iti high blood. Ay ha?
Nasayaan mo tayo may kabimisita dito balay. Nagdakalan ti balayaw. Uwan, Uncle. Sana nakas itisigon ng tad-tad-tad. Oh, ato yan, ti merienda. Ala, panawan kayo pa, Uncle. Ada nga aming trabaho. Ay, uwan baraok. Ay, hindi nga ilakay mo, mate. Ay na, tiltiliwan na di iyawid mo amanok. Imbagla apartyam asida manong. Parchem la dito yan, tama sa dutak naglutaw. Eh, didak mo ilutuan dagiti anak ka. Ay, una yan dagiti anak mo. Naruwam da ngamin itinamay, idibak ng kabipay. Iso nga ita anak urapay kamin. Di damot ti agtrabaho. Kaasi kamot no kasta, Uncle. Ala, dito yan balay apartyan kan lutuan di manok. Taiyawid munton no naluto, manong. Agyaman nakada kayo kakabagyak. Tadidak binaybayan. Uray awan kwarta kaon kakabagyan daklata. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya Laki Jane. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay, nalakit din ti kastoy agasat ko itibiyag ayan. Nung apay ngamin anak itarayak idikin ni Malong nanang. Kat asino ita ti pabasulang. Kaya't da ka idi apagadalan ka ni tatang mo, ngam inununam mo tinakitaray. Kudi aganos ka iti adda ita abiyag mo, Fema. Nanang, mano ti anak mikin ni Malong. 5 damin, yung kaslawan asawa kakatulungak amang isakad kadakwada. Uy nga ron nakakaasi dagiti anak yo. Ay, ay niya lakit din ti kastoy agasat ko itibiyag ayan, nanang. Basol mo Sigamat lang tinangaramit itigasat mo. Nagkunangamin anak itaray ka ken ni Malong. Nanang. No kumata nagadal ka. O, di kasla ka kumaitakan ni Landa akasinsin mo. Amaysan amaistra. Nanang. Sa ita, umay kakanyak agsangit-sangit. Basol ko, nanang. No apay ngamin anak itarayak idikin ni Malong. Agar aruyot ngamin ti kinataar ni Malong, nanang. Iso ana in labak adagos kan ko, ana. Ure man pa'y nataar, no irresponsable matlaang. Nanang. Mapakan na kayo nga ron ti kinataar na, alaman. Awanin igatang ko iti balunan dagiti anak ko si daan, nanang. Nagrigat mat, nagbalon da lang iti asin na si daan da. Ay, Nanang, pautangan da kun ay ti kwartayo. nalawanan. Masya nakadagiti apok, iso apautangan ka. Naimbaglaangan taada maalami ka ni tatang mo iti kinasenyor may. Taimbaglaangan nga ada maukso, iti kanito, ti pagkasapulan. Naimbaglaan, tapi nautangan nak ni nanang iti kwarta. Iso nga adda gatang ko iti bagas. Apay ay, anas kan nga ibagamday ta kanyak. Ay namalong, tapno agsapul ka iti panggadam Kasanon no awanda nanang kantatang ko. Di awanin pagutangak nga igatang ko iti bagas tayo. Awan mat ngamin ti maibagay at trabaho para kanyak. Katuray anya ngamin at trabaho basta nadalos. No karpintero, awan sana may bagay kanyak. Iti da ito'y akinatar ko? Awan madadal ti kinatar ko no kasta. Anya? Angan bay bakit? Agsapo lang iti trabaho. Tay maibagay iti kinamachok. Agraraman ka? Wen bakit? Mangsapo lang iti panggadak. Basta day tay maibagay iti kinataar ko. Anya ti kunam mabalayan ka rin? Tikunak, tulungan ta kumada Fema ken Malo iti kananda. Ibingayan tayo ida iti kananda. Tadikat kaasi dagiti anak da nga agbisen. Nay, apay, aging gaita nga adda asawa dan? Pakpakanin tayo pala ida? Ha, makamuda! Kasi nga ro dagiti apo tayo. Ay, makamuda ni tibiyag da. Nagkuna nga may ngagtaray da iday. Ay, Kanayon ko idi nga ibaga kini Malong. Ano mga asawa?
Naskain nga da kumamat na bakid abalay na. Kan naskain nga da kumamat natalged a trabaho na. Ay, Agaman niya tinaramid na. Intaray na di may samot asumang kasubeg nga anak mo. Anya nga rod nga eh. Iso asandak man nga bibiyang iti parikot da. No agbisinda ay kat makamudan abalayan. Di ka maasyan ka dagiti apo tayo. Masyanak, gamnaskin nga agnakam dagiti dadakkel da. Bagbaga amtay anak mo ah. Tawan mo't ammo na at trabaho. Ay, makamuda iti biyag da. Didak ibibiyang dita abalayan. No kayat yu ida tulungan, makaamu kayo. Anya ti kuko ang dati paraangan nyo kasinsin Fema. Rabiin. Nakaturugan dagiti anak ko kasinsin landa. Si Kangay, apay nga da ka payla dito irwar. Di ka payla umunag di tabalayaw. Agpaangin ako mga rod, idi nakita ka diti paraangan nyo. Iso nga inasitgan ka. Anya aya ti pampanunutam dito ay kasinsin. No kasano abumak na nga kasinsin. Anya? Anya kalakit din aya. Ape akasta ti pampanunutam. Umapalak lang amin kan ka, landa. May saka itan ang maestra. Iso nga ado ti kwartam ita, tagsusweldukan. Wan, agsusweldo ngam saan kabak nang kasinsin. Unay kalakit din aya. Ngam siya, dandan ni saan kami amangan. Iso ati adal dita kasinsin. Kat nasaysaya at no nagadal ka. Adi ka kat nakitaray kan ni Malong. Oh, di may isa ka kumamot ita ang maestra akas kanya. Kasinsin, Naimbag kumamot ano nagagat ni Malong ag trabaho. Ngam saan mat nga ron? di na kanumang amin amo ti agtrabaho, nga uray ag karpintero. Kasta ti rason ti sadot kasinsin. Iso ako na nang agsapol iti trabaho ang maibagay kan kuana. Anya kumangarod at trabaho ti maibagay kan kuana. Kat agpada kayo mat asaan anakalpas iti panagadalyo, ta nagtaray kayo lakat nga rod iti. Wen nga rod no di nantupay kayak ti agsakdo iti pagluto me. Ta saan kano ang maibagay kan kuana day ta trabaho. Iso nga ano saklatan ati agsakdo. Anya lakit din tinatumpo nga mga asawa aya, kasinsin Fema. Wen nga rod kasinsin. Iso nga apalan ka talaga. Ta maestra ka itan kasinsin. Iso nga ita, ikagumaan nyo apagadalan dagiti anak yo. Iti kasta, saan da ang maitulad kada kayo. Akanayon nga agparparikot, gaputa awan maigatang da iti bagas. Wen kasinsin, talaga akas ta ti aramida. Inton dumadakkel da basit, talaga amang guda. Kat agornungak para iti panagadaldan to. Alala. Umunag kan dita balayo kasinsin. Ta umunagak mattan dita balay mo itan eh. Nalamukan. Sapay nakasando ka laang. Amangan mo agsakit ka. Wen kasinsin. Ala, agsarsarita tanto manan inton maminsan. Adan na sa pula kapang gadak, Fema, bakit? Hindi nasaya at no kasta. Laglagi pa. 5 dagiti anak ta. Jakmat makatrabaho Taaduda mat ngay aywanak. Sapay agdan damot. Sa nabali tamang gadak matan. Anya ngay tinasarakam at trabaho lakay. Macho dancer, bakit? Oh, apa nagbulagat ka? Macho dancer iti club. Wen, bakit? O nya Malong, ay kaya't munti kasto ya trabaho ma. Wen, Dario, agpada ta amatcho dancer. Kunak namingging ka pare. Mayak da ito ya trabaho. Nang rona no dagi ta dititip. Aya, Adda pa yan nang tid kanyak iti 3,000 pare. talaga pare? Kitwen pare. Intid ti maysa doon niya pare. Magustuhan na ti panagmatyo dancer ko. Iti kwan, inikanak mo iti kwarta. Aya, Ngam niya pare. Agpatingga talaang iti panagmatyo dancer. Wen, agsala talaang. Awanin sa balipay. wen pare. Oh, dahil ito'y tinatgadak, bakit? Igatang mo iti bagas. Oh, atoy. Kwarta mat ngagpay so lakay. Wen, bakit? Ala, awate mon. Tingkan gumatang iti bagas. Ketsak, maturugak, tanapuyata.
Apay ngay akas ta ti trabaho. Dahil tati trabaho may bagay iti kinataar ko, bakit? Iso asaan ka na sumanao? Ngam lakay. Anya, awatam ka di dito akwartawan no saan? Sige lakay. Awato. Nay, si kamat ti masabat ko, Fema. Bagas ka di dito sinusuon mo? Untatang, napanak gimatang iti bagas dita kanto. Tanalaklaka ti bagas da dita. Imbag man ta dayng gatang mo. Untatang, 15 kilos la dayto. Imbag man ta dayng gatang mo. Untatang, adda natgadan ni Manlong. Nasayat launay. Sige tatang indakaon. Tapinanawak dagiti anak ko. Sakit nakaturog ni Manlong. Amangan numasinga. Sige tatang, indakaon. Ne, tatang, papanan nyo. Nagapwa ki jebang kagkaw. Apay, sika, papanam. Nakapilis ka matitikas taunay. Tatang, inak manggad. Manggad? Apay, anya ti trabaho? Basta, inak manggad. Oy, sika Manlong Agagit ka man trabaho. Tadi kakit mangiramraman iti parikot ni bakit mo. Anya parikot ni bakit ko, tatang? Imay ni katuga nga mababae jay balay. Kat kunana at tumulong kami kano para iti kanan niya. Ha? Naglalaygan yun nga gasawa ngay. Pinili yun ti kasta abiyagyo. Di makamu kayaw. Agtrabaho kayo iti husto. Tapno mangan dagiti anak yaw. Asaan kat aday ta agragrag saklayang ti amuyaw. Anya lakit din ay tatang. At data dito'y dalan. Yung sermonan dakpay. Gaputa masurunak iti kasta langam. Ako namlang baknang ka. Tagayam, mabisbisinan dagiti anak yaw. Anyaya tilang kita, tatang. Aglang-langa ka, baknang, salbag ka. Amuyo ka din, apay, tatang. Apay. Ngamin, nagtarak unay. Iso ako na yung akas labak nangak. Aniya? Mala, tatang, inakon. Sige, nagawid kan tumatan. Tengkag digos. Tane, agat anglit kayo. Inakon. Na, naglukaw. Alam nanang. Da kayo manlaki ni tatang ti ibaon ko amang panagnak iti trabaho ni Manlong. Anya aya ti trabaho na. Macho dancer, nanang. Macho dancer? Alam nanang, mapan kayo kini tatang. Tapon kanyo nupod no ti kunana at trabaho na. Da kami ti ibaon mo? Di pa ilasi ka? Agsangit ti buridag ko no awanak amariingan na, nanang. No kasta. Nilangan abalayan ti kadwak. Nanang, isulaangan ti kadwayaw. Hoy, tangangam abalayan. Nakanganga kamateng. Abalayan. Ni ka di Manlong na ijay agsalsala ijay sango. Macho dancer, iti da ito'y aklam. Sakit, at na babae, iti aglikmot na. Ang mga apros kan kwa na. Iso. Apay man tapok kawak ti salpag. Ay, di kag patlaw Nasipngat lang nga rodan dito ayan ta. Iso adi na ta makita dito. Iso adi kag patlaw. Pukawang kitdeng. Kasto iti trabaho na. Iso nakagatang ni bakit na, iti bagas da. Kastamol ti ko na ni Fema nga anak ko. Anya? Mala, rumbortan dito. At least, nakita tan apod no gayam amatyo dancer ni Manlong iti may sa club. Mala, intan abalayan. Madam Damapay. Intakit dain. Madam Damapay kunakmet abalayan. Dito itapay. At to'y manin tinatgadak, bakit? At dangamin nang tad ititip kanyak. Iso pa iti limagasot ngintad na. Manumat hakilo abagas ti magatang daytan. Lakay. Alahan, awata mo. Tayo na akong maturog. Lakay. Numabalin, agsapul kalaangan iti sabali ang panggadam. Asaan amatyo dancer. Ngamin, mabainak, lakay. Anya ko matikabain mo? Manipod ita, saan kan asumrog pay iti panggadam. Kat no naglaka trabaho da ita, macho dancer ko naman. Basta mang sapul kan iti sabali ang panggadam. Kano saan agsina talangan. Tatang, napanlat na ni Manlong iti trabaho na. Hay, anya lakit din ni Manlong aya. Tatang, napanunot ko nga aglako-lako kami langan.
Nulakit ada pagpunan may. Hay, Alan tatang, tulungan da kami. bala. Mangilakwak iti bakak, apagpunan yung agnegosyo. Kasta ti pangadang kumalaw. Agnegosyo talangan, ngam ti agpapaay ka matsyudan sa iti club. Apay ay, kat nagmayatupay. Diyak kaya ti kasta trabaho. Hanggang bakit? Agpili ka malaw. Agtalinaid ka amatsyudan sa iti club, wano agnegosyo ta. Anya? Oh, anya, malaw. Bakit? Gapo iti kinasadot mo. Dayta ti pinilim at trabaho. Macho dancer iti may sa club. Ha? Ala, agpili ka man lang. Ti kinamacho dancer mo. Wano da kami a pamilyam. Agpili ka! Bakit? Diyak kaya mapukaw kayo a pamilya. So, sige. Umanugot ako niti ko ng mga negosyo ta. Agikata kon kas macho dancer iti club. Anya laki din na ya, ti sadot ataw. No pamilyado ka nga bay. Di kag pili-pilay iti paggadam. No lakit tanasayaat at trabaho. Anya laki day. Malah papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinauluan. Macho dancer. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Itay pa nag-igamam day ta cellphone mo, anak ka. Tatang, kasangay nga hindi ka trabaho kita. So, kablaawa, babaan dito yung group chat may. Aya, Well, basta dagkasangay ka trabahoan may. Kablawan mo iti group chat, kuno iti mismong opisina may. nagsaya atay no kasta, yanaw anak ka. Kung tatang, so kablawak dito yung group chat may. Agyaman kada kayo, kakabsat. Gapo ta kasangay ita ni Manilin, siya kunti makaammo iti handa na. Ayos ha? Mabsug tayo manan. Jano, si kanti ibaon ko ang mapan kumatang iti kanan tayo. Uwan madam. Agyaman madam. Ay na, nagsingput ka at talaga ang manager. Mangrabiitan, yanaw anak ka. Ay na, nabsug akong tatang. Nanganak itayin ni opisina may. Kasta aya. Well, mga nakailatan tanay nabsugak pa ay. Apay nga inruar mo man ang ti cellphone mo. Nagkablawak man na iti group chat mi tatang. Apay, adda ka di manin agkasangay. Well, kasangay mo iti may sa katrabaho may. Anya, agsasaruno ti agkasangay iti opisina yo anak ka. Kung tatang, basta dahito ya bulan, ano ti agkasangay katrabaho. Mala, mga anak nga roday, no di mo kayat timangan. Kung tatang, nabsugak pa yata naggapo ka mga radyo opisina may. Maturugak tumod tayo ng madamdama. Nagadutin sa ganam amakmakhan, Gabi. Well, madam, kukuha tayo amin data. Gapo ta ado matanti makmakan. Mala, kukwa kunti inuman tayo nga arak. Jano, ingka gumatang iti arak. Kung madam, siya kung ti mapanggumatang iti arak ngayon naman tayo. Alaam na ti akwarta, Jano. Iparisibom. Tapno amok tinagastos mo, ha? Sige ma'am, indakaon. Ay. Nagadumot ng tinumam nga arak dyan, Alak la iti arak ngayon naman. Ibaga mo na nagadun tinalak, gabay. Adu pa iti saan nga min inom iti arak. So may sala nga buti talam. Anya? Nagadu pa iti inalam makanam dyan, Nagrawit ka ba tayo? Ay, mangipati ka ba ta? Sana para lang ka dagita makmakan. Pasensya ka na. Saan mo't nga dutin nalak makan? When now, ilak amam mo ni tatang mau. Ay, bawal ti agyawit iti makmakan dyan, Lima laeng nga aldaw tinapalabas. Adda manin agkasangay akatrabahwam, yanaw. Kung tatang, iso kablawak, iti group chat may. Anya laki din yanaw. Tunggal adda agkasangay, kabkablaawam. Di ka mo nga ron mangyawid iti kanak dito'y balay. May parit ka nung tagyawit iti makmakan. Anya, imposible bawal ti agyawid. Kasanaw no nagado ti handa,
Di mabanglis laeng no saan amakan amain. Siyak lang ti paritan da nga agyawid iti makmakan. Anya? No dagiti katrabaho ak tagyawid iti makmakan, mabalay. Ay, nalabos mo daytan. Unta ta, ibagadan to pa nagraho ta. Nagado ka no ti kang karat. Anya laki din dagita at tao. Si kapay ti imutan da. Kit nagado ti makmakan dito balay. Napno iti karnay ti rifta. Di alat tayo da kaskaso na. Mabiit man laeng, Janaw. Apay, tatang. Saan ka day nga agkasangay kamot itaabulan? Uy, tatang. Awisim man namin dagiti katrabahwam. Ta ipartyak ida iti may sabaka. Anya? Nagalas to ugali da. Ibaga na din na nagrawit ka. Kan paritan da ka nga giyaway iti makmakan. Di tayo lat tayo da tutupaanin, tatang. Basta pa umayom ida dito intong kasangay mau. Taura giyawid da iti adu akarnay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Richard! Agyaman na kada kayo, kakabsat. Man tayo Adayin saganak dito yung opisina. Nagadungag pa iso ti saganam, Richard. Agkakaim sa mamakan. Wanjano, ipakpakuna ko na kin ka. Bawal ti agyawid. Anya? Ay, sa anak mong agyaw-awid iti makmakan kahit. Iso nga ron nga ipakpakauna kon adi ka agyawid iti makmakan. Basit lang ti kanem, tanay. Adu tayo nga empleyado amangan. Well, Richard, matungpal ti kaya mau. Agraraman kamat iti makmakan. Awan siguro tinaimas sa makmakan iti balayo. Kita man deta lang amdyan, kasla di ka agsuksukat iti banom. Iso lang nga iso ti isusud mo nga umayag trabaho. Yanaw, apay analpay ti abaga masimbang pay. Nagalas ka diti ugalik, tata? Ha? Asinaw tinangibagaan nagalas ti ugalan? Isaludsod ko ti sungbatan niyaw. Apay nalas ti ugalay. Nagsingpad kanto pa anak ka. Nagagit ka. Kan amom ti makilangan ka dagiti tattao. Apay akas jay. Kaslawan paset ko ti opisina pagtrab-trabaho ha. Kun kay taday tati parikot mau. Agpapaada kami maamang-mangan. Agam ibagada pa ila nagrawat ha. Kanjak amo ti mangibati iti makmakan. Anya laki din dyan Sana parikot day ta. Nga gumatang iti ka naman. Nakadumot ti kwartam. Tatang. Naglaing kanto pa yamang kablaaw kadagiti katrabahwam. Madag kasangay. Anya nga tano agikat kan iti dayjay nga opisina. Tatulungan naklangan nga agtarakan kadagiti baboy. Kas kada baka, kaldeng, manok, kanda dumabay. Kaya't ko pa'y tagtrabaho, tata. Anya laki day nanakaw. Uray saan ka nga agtrabaho. Agbiag kalata. Naglawat ti mulmula kadaga. Nagadaw ti bagas kinatang tayaw. At dapat dagiti dingwan. Tatang. Gumatang ka mamat iti napintas abadaw. Janaw. Kabailam mat ti gumatang iti branded abadaw. Sapatos. Kan pantalon no kayat mau. Sanay. Gastos la day ta pampanunutin niya. Suggestion ko lang day ta no kayat mo ti gumatang iti kawas mo anapintas. Tanay. Tagtagibas si tinda ka. Anak kaw. Adda ko mamanan ag-birthday akatrabahuan tayo. Tapno mabsog tayo manan. Adda nakakalindar yung agkasangay ton sumaruno alawas, Manilin. Sino nga, Richard? Ni Jano. Ni Jano ti sumaruno nga ag-birthday? Abakas lang naklat ka iti daytang imbagak, Manilin. Ay nadyak lanam namaan nga aghanda day di Jano. Anya kumangay ti kwarta na paghanda na. Sabagay, agpaiso daytang imbagam. Dinto pa'y makagatang iti baro akawas na. Makagatang kit din iti paghanda na. Ay, nakapimpiman day di at tao. Agraraman iti makmakan. Ay, si kamot ti sumarunong ag-birthday, Janaw. Ini ka makisaritan iti admin, taaglon ka iti paghandam. Ha? Si kalaeng ti saan aghanda no kas pakarikan, Janaw. Kababain mat kada kamay ang nagkasangay iti kalabas, no saan kang aghanda. Nakipangan ka mat kada kamay, nagadupay ti kinnan mo. Anya? Nagadaw ti kinnan mo, iti da kami ti nag-birthday. So arumbeng laeng agpakan kamay iti kasangay mo. So ngayon ka makisarita na jadmin, umutang ka pa lang iti kastusang mag-birthday. Ay. Paslamat. Ason, dagiti katrabaho ha. Sursurutan da mo ilatan ni Baos.
No sa dino ti papanan na, dadamay jay. Ay, nalabit ng agpamerienda ni boss, isususurutin da. Sana ka masidag kadakwada, tay bagadan to man na nagrawo ta. Oh, anyat kikita Jano. Nakamut talang kamutlatan dito'y nagtugawam. Ha? Ay kwa, awan manilain. Adda ka no merienda ko na ni boss. Mapantayo iti ayan na. Dakailat na tiyag meriendan. Saan na pa yung mga mabisin? Aya. Nasaya at matgarod no kasta, Jano. Amangan no ibusam amin dagiti merienda no may kapay makimerienda. Boy-boyaan man, anday ta cellphone mo. Anak ka. Kita lang dagiti merienda ngayon popos da iti group chat mi tatang. Ha? Nan? Kita mamad? Antaw. Ha? Nagadumay ka makmakanda kita. Unta tatang. Sana kay mas asidag kadakwada. Nay, apay ngay. Kat empleyado ka ba? Ibagadan to man na nagrawo ta. Kan ibusak amin dagiti merienda. Anya laki din na kita katrabaho manakaw. Saan ka mag-agbibising agmerienda? Nagadunto pa siya mabalin mo mamerienda dito'y balay. Tatang? Adapay dagiti makmaka na naggapoy Amerika. Ngayon package ni Manong mo, doktor. Baybayan nyo latay dan, tatang. Wala, ngam tagtagibas si tindakan. Agikat kan dito trabaho. Tagtinulong talaga ni Jitalaw. Tatang? Sa nga polo nga iktarya tidaga manakaw. Lumapit amin dagiti pagay. Adaman ng kwartam. No mabati pagkit kita anda kanyak, baybayan nyo latan. Agriya kaklatan kadagiti impos da Apay nga agriya ka pay lang, kadida ka lang arudan kaya't apakanay. Ayaw, gagayem pulat tayo da nga uray na babati pa nang kita da kanyak. Alas 6 pa lang iti agsapa, adakan dito yung opisina. Juan Richard, ado nga mintarami da kita dito opisina. Iso na sapa Wala, ngam nagsapa kalakit din nga umagtrabaho. Bueno, kaya't mo lang ti agpasipsip. Ha? Sige, panawan ka pa dyan, Mapanak matan iti table ko. Huway. Huway talaga. Dinilaw na ka nagsapa. Yung di na dinilaw ti bagbagi na nasapsapa pa yung gamit siya kasimbang pa. Ada something wrong dito opisina. Naglaing da ngagdilaw. Di da mo dilaw ti bagbagi da. Umay kayon, at na merienda aginatang ko. Wow! God bless you, boss. Mabsog tayo manan. Nagimasen da kita merienda. Mala, mabalin nyo lahat tagyawid. Taadumot da kita merienda. Oh, ningay Jano. Apay, di na kaya ti umay agmerienda. Baybayan yun ni Jano, boss. Amangan no agkurang pa'y ti merienda tayo. Kat no nagrawad. Agyawid pa'y iti makmakan. Saan nga minamakaramraman iti kakastoy a klase ti makmakan, boss? Isong agraraman. Malala, mangan tayo nga rudan. Agpapas tayo nga agmerienda. Una yung bagbagada. Agraramanak kami iti makmakan. Ibagbagada pa yung agyawid ak iti makmakan kat isodam iti agyaw-awid. Asino nga kada kami agraraman iti makmakan. No siyak timangan, nagadot ibagbagada. Dilawan da amin nagaraw kaw. Oh, apay asaan ka anapan nagmerienda, Jano? Ha? Ay kwa nabsugak pa yung manilain. Ay na. Nabsugak Ay sige labsan ka pa'y Jano. Ay. Naglay nagpakitang tao. No nakatalikudak, nagadot ibagbagada kontra kanyak. Nagadupay tinsupot na makmakan. Kasangay mo ita, anak ka. Apay akas lasaan ka, naragsak. Awan pa'y ng kablaw magkanyak dito group chat may tatang. Anya, idinto tasi ka? Kanayon ka nga agkablaaw no adag kasangay akatrabaho. Amin dalaki din, ngawan ng kablaw kanyak. Nakadkadlawan na didak kayat ay opisina. Amo kon ti aramidak, partiyag may sa abaka kan 5 akaldeng. Madakin ka, anak ka. Paka nag-amin dida, kan mabalinda pa'y tagyawid. Kalpasan na, agik katak mo tiniti dadyang opisina. Nagado tinagsangpat amakmakan. Winyag paisaw. Kaslamot kan kasaranti kinaado dagiti putahay. Karni ti baka kan karni ti kalding. Daytoy ati sagana. Nagado. Agpapas tayo amangan. Dala, agpapas kayo amangan. Kapunta kasangay ko ita. Mangtedak pa iti saggay sa kayo akaban abagas. Anya? Pudno ka di daytang bagbagam? Ikan na kami pa iti sa nga kaban abagas?
Nagadun ngay dayta nga itid mo kada kami, Jano. Wen, boss. Ngamin, dahil 20 mo, di pa nakikita tayo dito opisina. Ne, apay ngay. Kalpasan ti pandangan tayo. Itad kun ti resignation letter ka. Diyak kaya tan trabaho ti dahil yung opisina. Nagtalo naklangay. Ay, kababain ti naramid mi ka Janaw. Pakawanan da kamay. Saan ka ko mga resign? Ay, agkid daw kami iti pamakawan dyan. Agsingsingpit kami. Kababain ti naramid. Ala, pabagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, ang lalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nanang, nakitak mat anag motor manan arimwar ni Mike. Katwan, kasusweldo na gayam. Ay, ibusen naman ng ti kwarta na kadag iti babarkada na. Ay, di nakmat dengdenggang. Uray anya ti bagbagakan kwa na. Inton awan kwarta na. Umay tumanan ije balay a dumawat iti panggasolina na. Kano gastador day takapsat mo. Iso nga uray adda trabaho na. Awan lata ti ornong na. Awan pa'y asukar kan kapi dito'y balay. Di pa'y makagatang. Makapatulang matag day taamo taur. Nagparta lang arunan, nakapigpig sapay lati ungor na might. Dagiti rumbang at iliwan, dagiti pulais. Angkal, apay di mamaya, no sino tiyakin motor day ta? Eh, hinalam ko nga plate number na tayo, reklamo ta. Ireklamom ni Mike. Ah, anya, ni Mike nga anak ka. Wan angkal. Ay, naglastog nagpatpataray iti motor. Kunamlan na inaapaw, Superman. Kasta ni insang ka, no kasi sweldo na angkal. Ha! Kasusweldo na! Ay, dumawatak man, tigatang ko iti abunaw. Awan ba angkal, nagpabagatan? Anya man tinaramid nan. Ay kit agiinom daman na angkal. Ay, dahi tatidyak kaya't nga ramiden na. Nagsul daw, arak ti pangigastusan na. Kunak na saan ka nga umahin saan? Mabalin na yamay din san. Kita ka limabas kahit. Abaw, amumlat ta mo ti ayuyang ko niya. Pino dito'y video, yan ti paborito mapaginuman insan. Magbibintas kami nagiti chicks na dito. Sakit ko na kinsan. Uray nung nanghina na kitilako na, mayat na tatyaginom nito, itanda chicks. Uy, agorder kan. Madamdama ko, umay man ang dagiti, tagtuma, babarkada ta. Naumat tayo, ito video yan na nagiinuman tayo insan. Puro mga babaga na kiti chicks na rito, ipuyungan. Pay bangbanglo na, kasladag, bangbanglo ti, mapaw, diya mawawatan. Umakar tayo. Intay dyan nanghina pag inuman insan. Adam mo. Agorder ka, bilang pa inumano dahi ito kwarta. May gusto mo ti kwarta mo insan. Ado, sagsang ribaw. Mas dawa nga lang. Abay mabalin na yaman, amay busang ka iti kwarta. Kaswisul do minsan. Kita ka man pagluganan tayo. Wala insan. Sige, tayo. Ay, nakaturog mo ni Mike dito sa alas. Kasi na, tinangyawi king kwa na. Ay, katninsan na permay abartag na. Nyagat yung tag. Ay, saus! Nakaisbongga po iti bartag na. Ay, linisan ti isbo na. Ay, nagangsay. Ay, naunay ba't na ito nga anak ko na ya? Ay, na. Ala, kapkapan man kit ni bulsa na. No, dapay na bati akwarta na. Dumawat ako may tigatan ko iti abunaw. Kita dapay na bati akwarta na. Tamang kisay ka iti igatan ko iti kape ka na asukar. Ay, awan, Mike. Hay, awan. Ijay walit na ngay. Parang ang dapay na batay. Dahito inay. Anyamot a klase awalit daytan. Hey? Mapispisan.
Mano atawon na ngagtrabaho. Di pa'y makagatang itiwalit. Kita mo, nakarga na. Nay. Ay, awan mo lakay. Ha? Naibos amin? Pulos mo't nga awan karga na akwarta to'y walid na. Ayo na yan. Ginastos na amin iti ara. Apay adidak rineng. Aldaw gaya main. Mapan kaya ang trabaho, kat permiti bartek mo iti karman. Sakit ti ulo. Itimplandak man iti kape. Awan kapay. Unay mo dito balayan. Awan mo't asukar. Agkap-kape ako man ano adda. Malay kanak man kit de iti gatang ko iti kape kan asukar. Awang nga kwartak. Kita man da ita. Kasusweldom lang, naibos adagos ti kwartam. Ay, napudot adanum lang arudin ti inumak. Sakbay nga inak agtrabaho. No napudot adanaw, may kat adua. Ay, kwartayo man. Anya, sikang agtrab-trabaho, ti dumawat kanyak iti kwarta. Awan nga rod paggasolina iti motor kaw. Tatang, papanak iti bangkag. Apay aya, kwartayo man. Awan to pa'y gatang ko iti abunaw. Ay, wala niya. Hindi pa'y nga ibagbagayo kasapulan nyo ti abunaw. Nas ka na mabunwan dan. Ay nga bawang mga kwartak. Si Kamay, inyinom mo mga amin. Ay, ikanda ko, nura 50 lang. Pangala nga iti 50. Ay, ni manang mau ti pagutangam. Mike, nagsapa ka mo nga umay diti balay? Sumurag ako niti trabaho, manang. Amok, tanakaigam ka iti helmet. Kat, apay adim magas ka dito balay? Kan, ayan ti motor mo. Ay, saan nga gandar tawang gasolina na. Umay ka man ang dumawat iti paggasolina, kasta ka de? Nura 50 lang. Ay, idi pay laeng, Mike. Idi pay la adawat ka adawat iti kwarta kanyak. Manon atawan. Nanipod ng rugi ka ang nagtrabaho. Dakil man tamatayaw, nakasla chihuahua. Awan maited ko. Anyamot ka manang. Maladaw ako niti trabaho. Basta awan. Uray 5. Agnakam ka kuman. Wow, bayadak to mo lang. Ha? Kasta ti kanayon nga ibagam. Ngam nagbayad ka ka din? Ay saan, Apolos? Shh, manang. Ah. Apay, nakapimpintas ka mo tayo. Blooming ka. Ah, blooming nga. Nagpariban ka magayam. Ay, nasaya at magtanadlaw mo. Ah. Ay, bagay ko matlaan. Ay, permay. Karupropa mo, sikat nga artista. Ah? Sino nga artista? Ni Vilma Santos. Ah? Ay na, pinapintas mo ti aldaw ko, ading ko. Mano ay hati ka sa pulam akwarta? Ay, kwa, anayo mo alimagaso. Kanya nga tigatanga kaya. Awan sa mo tigatangam. Agin ka lang, takayat mo man ti agis tambay dito istor ko. Ning, minsan ko lumabas anak ka motor. Ay, paraan man da singira. Adda utang na ditoy. Ay, nagatid dog, tilistaan na. Insan! Insan, Mike! Umay ka ditoy! Nay, nagdiritso mo tinjo. Hindi pa'y dagito yung utang na. Alay, bayang, tasyakto tibang singarking kwa na. Mas daawak, tatunggal lumabas ditoy. Partakan na mat, tiag pataray iti motor na. Nanang, umayak ko mamaki kape diti balayo. Ngam awan matgayam kape kan asukar yo. Awan kwarta may kinitatang mau. Tajay kabsat mo nga da trabaho na. Puro mo't arak tinangibusan na iti kwarta na. Kat no imay manandimawat ijay balay iti kwarta. Na sika ati pagdawatan na taawan mo't maitid may. Ay, manulaang mat ti kape kan asukar. Ay, di pa'y makagatang dayjay akabsat ko. Ay naanak kaw, awan, ti maitultulong na kada ka may kindi tatang mau.
Ano pa ay tisweldo? Ay, anya pa ita. Mabayag pa. Dua pa alawas. Mabayag pa talaga. Nakita mo tinaling tango, guti ka mo, ti lutuin nyo si Dain. Ano sa matay sutyag da? Idiyan da kwartam, di ka gumatang. Tatang may. Puno ba? Saan mi pa abaramanan ti swildom? Uray mo ipanpanakkel mo adakkel ti swildom. Anya pa later aramidin nyo dito nga agama. Umay kayo dito kusinan at abangan tayaw. Jakmangan, pili-pili ka. O magkwarta may gatang mo itinaibas sa si Dain. Umay kakidin. Anusan tayo, nuan niya ti da. Itay kapay apumanag na dito isang wana. Ay, maulaw ako namang kitkitakin ka. Ay, aya. Ada pang panunuto na. Agtugaw kang agpanunog, tagbuya akmo't ititibay. Bigat ko man. Tapay, anya ti padpadaanam inton bigat. Di makaturog agpampanunaw. Ijay kasilid mo nga agpanunaw, saan adito'y salas? Ay nga po pinabanasbas manan ni Mike yung motornan. Nagap-apura asimrag iti trabaho na. Anya pa'y laang ti oras. Alas 6. Na, anya ayatipit sa itangal daw. Katapusan. Ayun, panagsusweldo manan dagiti empleyadaw. Iso na sa pasimrek iti trabaho na. Ay, saan man nga ruden ang agawid inton rabe ay agdiretso manan ijay pag-iinuman da. Gastusin naman amin ti kwartanan iti awan kas eskan na banag. Sana kung makabuya iti tibay lakay. Tapay. Sigurado nga may amaputdan tayo manan iti kuryente, ta saan tayo amakabayan. Ay, iso kumamot ti agbayadan. Iso ti agsuswil daw. Isaganam di gaas. Iso ti aramaton tayaw. Siguradaw. Awan ti kuryente tayaw iti sumagmamanungal daw. Ay na, saan yun nga ibaga, nanang? Taamo, napanmanan nakiinom ni Mike. Ginastos namanan amin na kwarta na. Ay, madanagan kami nga raw, ta saan anagaw awid, idirabe ay anak kaw. Anya ayati pagdanagan nyo kankwana, kat adamot nakam na. Anday, manang. Apay, ni Mike ngay. Napanan nyo manan ka ni Mike itirabi ta saan anagaw awid. Ay, diyan kain song-song ni Mike. Apay nga rin ta saan anagaway. Iso ti umay ko ibaga. Na-disgrasya ni Mike. Aya! Naidong par na yung motor na ijitakla kayaw, antay. Manang. Kunakon ka. Ay talaga ang mapasamak kankwana ti kasta. Tadi na amo ti aganag. Apay, sa dino ti papanadyaw. Ay, ija ospital. Tana disgrasya ka nun ni Mike idirabe ay. Di nanto mga minding-dinggan ti pamagbaga. Day nga raw tanatangkan ti ulo na. Nada kwarta na. Gastos ditoy, gastos ijay. Anya laki din da siya taaw. Nadama ko kiniinsan mo na ospital ka. Isu nga imayak adagos. Ta dito'y kan asingiran. Kasi no, nagpartak kang agpataray iti motor mo no lumabas ka ija store ko. Kaya't mo ka de, akitaan da ito'y atidog alistaam. Oh, apay nga agwingiwing kamutlantan. Sumungbat kamut ah. Anya? Pasensya ka na. Mabay ngagsaon insang ko Mike. Pambar na atap no saan nga agbayad. Apay di ka mamatay. Ipakita man insan yung nakaro panda ka disgrasya. Ha? Ay, awan pulos na bati ang ipin mo? Why, tanay pasubsob naman. Yang iwan na, tinaitama, idakkel ba tao? Nasabat bigi ka rupa tayo ngagkang kantina. Imi na ka magam sininger. Di ka lang mabain nga agutang adi mo bayadan.
Nalpas kan ang nagsirmaon lakay, tasyak mutan. Naguray ka, anda pa kaya kung ibaga. Siyak mutan tama nga numalipatak jay ibaga, nga adda dito'y panunot ka. Sige, sikan. Sika, Mike, daytaw yung anapasamakan ka. Agnakam ka mo't siguraw. Tagasam man dayta, napusi amin ang ipon mo. Nagasgas pa'y day tagong mo, limtag day tamuging mo. Di mo uyawin ti anak ta, bakit? Taure kasta ni Mike, anak talata. Anya ka no jay bagbagana. Da mawatan. Uncle, ante, rumor kayo, agasan dyan na insan. Kumain di doktor. Aya, Ay na, agbabawi ka. Ay na panjangay ka, nalpasan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.